Muri top 5 y'uyu munsi tugiye kurebera hamwe zimwe mu nyubako eshanu Zambere zihenze cyane mu Rwanda hashingiwe ku bushakashatsi bwakozwe n'ibitangazamakuru bikomeye cyane hano mu Rwanda. Aha twavuga nka Keti Place, Gihe.com ndetse na The New Times, tutibagiwe na raporo ya RDB ndetse na Minisiteri ishinzwe ibikorwa remezo Minefra. Mu Rwanda rw'iterambere ryihuse, inyubako zigezweho zigaragara neza cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Aha ni inyubako nyinshi zigiye zitandukanye zifite ubwiza budasanzwe n'ibindi byinshi biranga umujyi ukeye, bityo bigatuma wibaza uti ese ubundi zihagaze angahe? Niyo mpamvu twabateguriye top 5 y'inyubako za mbere zihenze mu Rwanda. Byose kubisobanukirwa kanda subscribe ku muyoboro mugari wa Host TV Rwanda. Naho ubundi nje tugiye kubana ndi Umuhire Anacre. Ku mwanya wa gatanu turasanga inyubako ya Kigali Business Center KBC. Iyi nyubako ya Kigali Business Center iherereye i Kigali mu Rwanda, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kimihurura, neza iruhande rwa Radisson Blue Hotel ndetse na Kigali Convention Center. Ba nyiri inyubako ni C&H Properties, dore ko yuzuye bashoye arenga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari 27 z'amafaranga y'u Rwanda. Ikindi kandi wamenya nuko muri iyi nyubako hakorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, nko kuba hakoramo ibigo bigiye bitandukanye bikomeye hano mu Rwanda, inzu z'ubucuruzi, amasare akorerwamo inama ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byinjiriza agatubutse ba nyiri inyubako. Ku mwanya wa kane turasanga Kigali Marriott Hotel. Kigali Marriott Hotel ni inyubako iherereye mu karere ka Nyarugenge ku muhanda KN3 Avenue. Iyi nyubako yubatswe n'itsinda ry'abishyize hamwe bakita Marriott International Group. Iyi ni sosiyete y'abashoramari bo mu Rwanda bihurije hamwe bagashora arenga miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari 50 z'amafaranga y'u Rwanda mu mushinga wo kubaka hoteli y'igitangaza mu Rwanda. Ikindi kandi nuko muri iyi nyubako hatangirwamo serivisi z'amahoteli zigiye zitandukanye ku rwego mpuzamahanga, inama, ubukwe, ibirori ndetse n'ahantu ho kuruhukira ndetse no kwidagadurira. Mwanya wa gatatu turahasanga Kigali Heights. Kigali Heights ikaba ari inyubako iherereye mu karere ka Gasabo ku muhanda KG7 Ave. Iyi nyubako yubatswe na Minaloc Developers Limited ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bagiye bafatanya kuri uyu mushinga. Ikaba yaratwaye arenga miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari 81 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nyubako ikaba ifite ibice bikoreshwa nk'ibiro, ibikoreshwa nk'amazu y'ubucuruzi, ikaba irimo amacumbi y'abakozi ndetse n'ay'abashitsi. Iyi nyubako kandi ikindi wamenya, usibye kuba yarashoye aka kayabo k'ifaranga, iyi nyubako iri no mu zinjiza menshi mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ubirebye neza yubakiwe business. Ku mwanya wa kabiri turasanga Radiant Group Tower. Iyi ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge hafi ya Kigali City Tower, hamwe n'indi miturirwa igiye itandukanye y'andi masosiyete agiye akomeye hano mu Rwanda, dore ko ahangaha ari naho hafatwa nk'igicumbi cy'ubucuruzi mu Rwanda, umujyi w'ubucuruzi uherereye muri Nyarugenge. Abenshi bazi quartier commercial ndetse na quartier Mateus. Iyi nyubako ikaba yarubatswe na Radiance Group Limited, ikaba yaruzuye itwaye arenga miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari 94 na miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Iki kigo gisanzwe gitanga serivisi z'ubwishingizi cyubatse iyi nyubako kugira ngo igikorerwamo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye, harimo ibiro by'ibigo by'imari bigiye bitandukanye hano mu Rwanda, inzu z'ubucuruzi ndetse n'ahantu ho gukorera inama zigiye zitandukanye kandi zikomeye. Ibi bigatuma iyi nyubako nayo iza mu mwanya w'imbere mu kwinjiza amafaranga menshi hano mu Rwanda.
Ku mwanya wa mbere turahasanga inyubako ya mbere ihenze muri East Africa, ikaza ku mwanya wa kane muri Afurika yose mu kuba inyubako yuje ubwiza, agaciro kari hejuru ndetse no kuba yubakanye tekinoloji ihambaye. Nta yindi turi kuvuga ni Kigali Convention Center. Iyi nyubako iherereye mu karere ka Gasabo, iruhande neza rwa Radisson Hotel, ikaba yarubatswe na leta y'u Rwanda ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB ku bufatanye na Radisson Hotel. Iyi nyubako yuzuye itwaye arenga miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika, ni ukuvuga arenga miliyari 400 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu niyo nyubako ya mbere ihenze ku butaka bw'u Rwanda. Nibyo, nta yindi nyubako iteretse ku butaka bw'u Rwanda ifite agaciro kangana n'aka Kigali Convention Center wagera kuri tekinoloji ho nani yakoraho. Iyi nyubako nta kindi yubakiwe usibye kumurika umuco w'igihugu ndetse no kuberamo inama mpuzamahanga, ubukwe, amacumbi n'ibindi byinshi tutabasha kurondora nonaha. Ese wowe urabona ari iyihe ibura kuri uru rutonde? Andika igitekerezo cyawe muri comment, nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana ku muyoboro mugari wa Host TV Rwanda. Naho ubundi njye twabanye ndi Umuhire Anaclet.